amazina ye nyakuri ni Adidja Aziz Mupama. Ni umuhanzi akaba n'umwanditsi w'indirimbo unazitunganya wamamaye ku izina rya Vibes Kaliteri. Yavutse tariki ya 7 Mutarama mu mwaka 1976. Yabyawe n'ababyeyi bo muri Jamaica aribo Torres na Vivian Palmer. Avukira mu mujyi wa Portimao muri Jamaica. Adidja Aziz Mupama yakuriye mu duce dutoroshye twa Kingston. Ubu afite abana 7 yabyaye ku bagore 5 barimo abahungu 5 n'abakobwa 2 nk'uko yabiririmbye mu ndirimbo yakoze yitwa Man Straight niyo yise Family. Usibye abahungu 3 yibarukanye na Shorty barimo Rico Vibes, Rico Arts na Eiko. Afite kandi na Shakim utuye muri Amerika. N'umuhungu wa 5 witwa Kahim. Umukobwa we w'ifura ni Adriana uzwi nka Boss Girl Palmer. Yabyaranye na rwiyemezamirimo Sheikha Todi, naho umukobwa we muto ni Ama. Akiri ingimbi yatangiye kugerageza kwandika indirimbo ziganjemo injyana ya dancehall. Gusa yahuye n'ibigeragezo by'ubuzima kuko umuryango we waranzwe n'ingorane no kwihangana. Nyamara ishyaka rye muri muzika ryabaye urumuri iruyobora. Yari azi ko binyuze mu muziki we yashoboraga kuvuga amateka y'abaturage be akagaragaza ukuri kose. Yatangiye kwamamara ubwo yasohoraga album zirimo nka Up to the Time, Powder Flow n'izindi. Nitwa DJ Wayase. Nibyo uri kuri Nest Marketing Rwanda. Nest Marketing Rwanda, a source of inspiration. Ukora subscribe kuri Nest Marketing Rwanda, ubundi byegeranyo nk'ibi bikugeraho ku gihe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe iby'itariki ya 31 Nyakanga umwaka w'2024 ubwo Adidja Aziz Mupama yongeye gutuma abafana b'umuziki we by'umwihariko abanya-Jamaica abishima. Mu mwaka w'2014 Vibes Kaliteri n'abandi bagabo 3 bahamwe n'icyaha cyo kwica umugabo witwa Clive Lizard Williams. Aho hari mu mwaka w'2011. Akanama ka Prive gaherereye mu Bwongereza katesheje agaciro ibihano mu ntangiriro z'uyu mwaka, amaze kohereza urubanza mu rukiko rw'ubujurire kugira ngo hamenyekanye niba hakwiye kubaho urubanza rushya. Urukiko rw'ubujurire rwemeje ko nubwo icyaha gikomeye gishyigikira ko urubanza rusubirwamo, ariko ibintu byinshi bikomeye byateshejwe agaciro. Muri byo harimo abatangabuhamya badahagije n'ibimenyetso byerekanywe mu rubanza, igihe n'amafaranga y'urubanza rushya, ingaruka ku mutungo w'urukiko n'izindi manza zitegereje, ingaruka z'imitekerereze, imari n'ubuvuzi ku bajuriye no kutubahiriza ibyo bakoze, ndetse n'uburenganzira bwo kumva neza mu gihe gikwiye. Ibyo bikaba byaratumye ku wa 3 tariki ya 31 Nyakanga umwaka w'2024 Vibes Kaliteri afungurwa. Akaba yaramaze imyaka 13 muri gereza mu gihe yari yarakatiwe imyaka 35. Uyu muhanzi akimara gufungurwa ikintu cya mbere yavuze no gushimira Imana. Mu gihe abarimo The Rank, Spice, DJ Khaled, Busta Rhymes berekanye ko bishimiye ifungurwa rye. Vibes Kaliteri kandi azwiho kuba yarakoranye n'ibyamamare nka Rihanna, Jay-Z, Beyonce na Wizkid. Gusa uretse nanone kuba yarahawe ikaze n'aba bahanzi, yagiye agaragara mu mafoto menshi cyane mu mujyi wa Kingston ari kumwe n'umukunzi we. Uracyari kuri Nest Marketing Rwanda.
kora subscribe, comment, share na like, ubundi ukomeze kunogerwa n'ibyegeranyo bicukumburanya ubuhanga nk'ibi kuri Nest Marketing Rwanda.